hangi pe ko ia mo mea mai ki ai. O mea mai ai Eiki Palemia, Fakataha pea moe. Wene kapineti. Pe foki ki e Kautaha ki ngā au e puleanga, mo e pule lahi ko ia. O i ngā i potu ngā au e puleanga i he hauwani. Amanaki pe. Paula maki kamata mai tau press conference. Malo. Tatali le modolo kau Faiongoongo ki tau programa ko ia i he ahoni hanga pe ko na fawa de kosi. Ai tau kamata ki pe ai ngahi ngongoni ki he lolo. Pe tatak mai pe Eiki Palemia. Ko gol ki tau lot ka toki hokat. Tamai mo fafta pe ga fiona i ngai tapu aki mo ngai kelesio no tape mo labe monoe a fakla ko ma ko le pe ga fiona. Peta bugina pe Palemia. Un motor pe o Faiongoongo e amana ke fa ko program ma ngi ko e ani po mo tu la ipe o ko ngai Fakamatala ngai ngongo e toko tu ke to ko ni ke ka ka e fono mo ko ko tanga ngai malo ni ka sko alo mo fa mu amen malo Patapki afio ai tota to ta lo to tapa mo e ne afio tapki he tane kuini ka mai piniskaroni mo fare tupo koren ke o hufangati he Tongatapu kata ke whahoko atono tatare reki mo tau ka o Faiongoongo pe foke ka o purenga au ka CEO pureanga sige tai pure mo e ka ngā me office Palemia koe a wharaite whok eni o ku whahoko ai press conference anga maheni pe ai ka o purenga aue pureanga ai tataki he sige tai pure mo sige tai ke kapneti ka kuhi koe tutuni o ku whahoko whawiki atu ai whanonongo ke update at pe ho eki me kakai whanua ke tunga ki ai maunga iwi ki e lolo di solo me pensini tau Fakataha i pe he hoan e tau kamata pe i he update atu ke tonga ko ki ai kone maunga iwi mo lolo kone ospe taimi e tukuat ki he ngai whamala ala mo whehui ko ia e whaatat lewa e toenga taimi konfenisi ke kau puringa we ke hoko atu e nau press conference anga mahin pe ko ku whahoko he weekendi ai koe wike ua koe mahina koe tunga ko ki ai koe ni e tau notice pe koe traffic light system i tau ke i he lan mata pe ahon tau whamalo ki he ngahi ngau e ku whahoko mai e me deki pot ngau ki he maunga iwi pe foki ki he pot ngau koe ki he mawhai whiunga competent authority ai o ki he malu e meite ai MTED pa mo ngahi Kautaha lolo ai au ku ua i tongani koe ne tu koe ni ki he kaha o i he mahina ni toinga koe o mahina koe koe peleri o whawhia marie ai tonga ko ki ai koe tau maunga lolo ro tonga whapapau i ai schedule ke tuuta mai ngahi waka ka koe ne tu koe ni ke toinga koe mahina ni koe stoka koe ma koe whalot whanua i tonga ni o ku whawhia marie pe angi koe liriu koe nai whahoko i he wiko osi ai anai tutu uni ai mawhai whiunga ke hike ai taulolo mau inga koe koloha ko ia ku whe whamala pe ku mga tuunga ia i he whetanoa aki ai koe consultation o whahoko e mawhai whiunga ai koe competent authority ka moe supplier koe whaunga koe ki he whahoko koe whatano ko ia koe supply ko maulalo taha NPT
kene whahu mai koloko ini, ko ia o tau ngau e ake mga tuungai ano whamau i ngā i koloa i tongan. Pea i he aho wa wha koni o maasi, nai kore kautaha koe ku maulalo taha ano whahu mai ai ai koloko i aki tongani, ke hiki aki pese te au. O mātunga pengai whiririu ake mā ke ti. Ve mapeke whamala Latu, nai ki ke tari he pure a ngā hiki ko ia. Nā tau tari pepe ni manoa. Kau hike o ai fu hoha ase tau mā ke ti. Pe mātunga hiki koe pese te ni manoa o ku whatongai e kau whatotolo wha ekonomika ko holo timan a ki pese te wanoa. Ai koe ngai whafufua ai au kei whahoko pe hono whatotolo. Pa mohono monita ai tōnga ko ki ai koe hono whema o koe ni ai pensini mo ti solo u pausa. Ka u te keke lava ke tau fua o ofi ki he ne tūnga totonu. O matunga i he time koe na e kei māma ai ai pensini mo ti solo na e lahi hono ngau e aki ne kei māma. Au tau whawhufua pe mahau toi hawi ke taha pe ua pe maha atu. Ai utu koe kakai koe nai utu time koe nai kei māma ai pensini mo ti solo. Ai koe time koe te nau whok mai ai ke pausa mahalo e whawhiofi ange tau sio i e wikaha u ki he wesia koe he demand. Pe hange pe koe ngai mātunga koe na e whamatala i he ngai whatako osi. Koe tau hiki koe me he levolo uluaki, he levolo ua e koe engenga, o mātunga he mea wha. Uluaki ko ngai ririu i he mau inga koloa, e koe price, au tau swatonga i kau ku i kaike iha tuunga ku whema wai ke tau hiki ki he engenga, koe uhi, koe supply o ke i he tuunga whawhemari pe. O whatatau ki ngai whawhufua ke lahi ko no ngau e ake pensini mo ti solo, i he time tatau pe tau ko osi o tau kei lere tatau pe koe lahi ko no ngau ke umea rere, koe lahi whewhanonga aki o kei tatau pe i he mahinani o hange ko i he tau ko osi, mahina tatau pe tau ko osi. Koe demand, koe mga tunga e taha e malawa i ke tau hiki me he lanu mata ki he lanu ingenga, mau whatongai o ku holo ake pese te wanoa. Pa koe holo ko ia o kia ngahi whakaukai pure anga ki ne anga whaiviai ai sekta Kautaha. Ko hui mahino me iai o holo e ngau economy. Pe o whai ngau he ahoni ke whau ngahi pokalama ke whaiviai ki nau tolu puesia ngofua. Pe a mo ngahi business o puesia ko hui ke holo koe ai whewhakatau aki. Koe pensini mo ti solo o kawia i he ngahi koloa o mātuungai ai mālohi mai vai ai tau ekonomi. Pea ku whaihono whakaukau i a ngahi pokalama ke whaiviai. O hange pe ko ia tau o si mamata tonu whahoko i he tau whanua kaunga api. O ke nau ngahi pokalama. Ngahi pokalama mo ngahi ngāue ke holoki ai wesia ai ekonomi e whanua mātunga pe he hiki koe mau inga koe koloa koe pensini mo ti solo. Ka kauhi koe tutuni pure a ngā ke whangatangata pe hiki i he peset ni mano, i kai koe peset hongfulu, tau whangatangata i wesia koe ai holo demand ke he wanoa. Ka pauna tau whafofua atu e tuwange pe peset te au e holo aki mahalo e peset te whanoa. Kau kiki tau lau whapapai koe hui koe whika pe tene lava tala. Kau mau monitor situation, mau lotonga siofi hangai whaunga ke fasisi e wesia koe ni ki he ekonomi, ka i he hangat koe wike ka hoko mai, o mau tui ton peke tau nofo pehe lan mātau tike i aha ngahi mātuunga, o whatatau ki ngahi mea fua koe ni tene lava o hiki ai ki tau tolu me lan mātau ki lan ngenga. Ai koe mamafa koe koloa, koe whainga maari e koloa, ai ku whainga maari e peo, kulai whiunga, pia mo no whima o koe demand. Ai koe price, supply mo demand, pe he whoki ki hanga hiri riu, me i tōpure anga tene hanga affect a economy,
e ko hiu ki ke tau tu tau taina o tau connect ke globalization o mātua ngā hiririu koe ni mamani ai ngā mea whimau ke tau respond ke ai tongani. Pea ma koe mea peko whi whaosia ke update koe ni nau lawat i he malolo koe ni e Easter ki Nusila pe nau sio tono ai ke mau inga koe koloa tisolo mamawhange a Nusila i tongani taimin. Pea i he whata anō koe ke ni i koe ni ku ngau i Nusila ku whaingata au pito. Ko koe hiki koe ni a pensini mai tisolo ku nehanga e whaatungia i ngā we. Ka koe tau whaamu ke tau hanga o malu i e mo ue kakai tongani, mo nau mau anga mo ui. Ka uhinga au ku whahoko ai a ngai tutuni koe ni ke tau whapoto pe, u whamanatu atu ke tau ngau lele a ke kolo koe ni ko uhiu ku whangatangata. Kone tuko ke kahau o ku whehu ia au pito a me ta mo sune. Ka whai ngau e ki ai, ko e pereri whawhofa. Ai koe angai koe ngai whamatala ko mau tāna ki, mau te auni, ka e toki whamala a Latu ka pau te iaha ngahi update i he whatahoko. Ma koe time koe ni te tuataha minite nima ka pau ki a ngahi whehu, whika aki pa moe mau ngai vi, lolo, moe tisolo, ka e toki whaata e taimi ki he kaupore ngā oe ki hoko atu i nau press conference. Mao. Palemia, sane fifita me mipa me miti association tongani. Ko fehu uraki pe kwage to kanga mini malo pito ngawe ke ko tau wiwi Fakanatula wiwi kon ko ki he tau energy ko to kanga pe nia ko unge na ke me mai o ku green light pe ko show ko spike ki price ki olunga ko kaka ia o si red light e tu unga o mahuinga lolo ko eke pe nia pe kia subsidy e pureanga e ko le tu ko ni ko tia e hiki mai uhila ko taimi ko e covid pe moe hunga Tonga hunga hapai na spike e lapa e to koni e pureanga ai ki kilowati mo seniti ke uhila e kaka katoa e uhila ia mo penisini me mea katoa pe fonuani pau ke koloa ko wakai pe kia hato koni e pureanga ko kunga pe kia i panga e ni miliona ape emergency fund o ku uhinga pe ia ki he national disaster ka ko tu ia uia ko disaster fra global fra maman la nia al pensini pe moeti solo e wesia e tau mo ui ai wesia tu unga fra economica fonua pe ia ha palani e ngawe way forward hai tau me fai he ba taimi koni ke tu mateu teu malo ko ia pe ka to hogot anai malo koe tariki ai i o ke palan. Koe whaunga koe ke whaivia i motoko ni i koe ni whaingata i e taim whaingata koe ni. Oku maulotonga whai siuki ai. Kaupe subsidi i he whakaukau. O ke mga whaunga ke hei. Hangi ko no siofe ngahi tute koe excise tax. Koe targeted support pe koe ngahi tokoni ki ni i koe ni koe seango fua o maulotonga ngau ke identify ni i koe ia pea o ka pau e hoko atu pe a hiki koe ni e mahu inga lolo ko pau ke whaha ngau pure a ngā ke whasisi e wesia koe ni a kakai pe fo ke ngai businessi ko wate ke o konga ua ke whenga gai koe meta na ke ohake koe state of emergency. Koe time kok tau hoko ai ki he state of emergency, tau hiki tau tome he ngā o lan mori. Ai kia ngai tutun wha lao e pa koe taime tok trick ai ngai hangkoe fund koe nau ke uhinki ai koe emergency fund. O tutuni lao e kau tiki tau au ki ai. Ai lotonga whai pe toka tehu taimin,
whahoko ngahi palani, whahoko ngahi panwhakal department, koe mea kouku mausio kia he taimini, ke hoko atu pe a hono deliver mai ma o ngā lolo. Koe mahu inga koe lolo ki tau puri ki ai. Ko pau ke hiki ia. Pau tau whato ngai ku kamata ke hiki. Kau mau whenga i pe ke tuat mamari e pe hiki ke oefu e sia vave ka tau whanonga pe ha whaonga u tau kei lava matu ake ngahi whainata koe ni. Hangi pe koe mea kona whamatara ke price. Ka pana e whia ke mau pass on o hangi koe whale ina o mai me he panke mamani mo ADB. Koe nau whaamua nau tol tuke marketi ke nau adjust mai. Pass on e cost. Kana mautui koe mea whapoto ke tuku at pepe sete ni manoa. Neongo nai ton ke te au. Pahangi koe wesia kona maulawa fua. Pese ni manoa holo demand aki pese te wanoa. O kapana mautuku at te au te tau whewhe. Koe hiu te ke mai pure anga ke o hatu ngai toko ni. Os hono hiki koe lolo pa toko at lewe toko ni. Ka koe ni mautuk mamari atu. Ka mata ke whailonga mai mea na mau osa mana ki peke hoko. Ka teke ke tau wao ki hatunga whatu tamaki. E mātunga tau hiki me lan mātagi lanu ngenga. O kei ata pepa o sau tau whatonga koe kakauk nau kei whiwhunonga ake ro pehala. Neongo ia koe mea whapotopoto ke tau whahau ke taimini. Koe tau hanga o whangatangata e tau ngāwe. Ai koe voluntary. O ka pate ke lava o carpool, pa ke carpool, ai kono share koe ni ono ngāo ki u mea misin, sari o te misini. Pea hange koe ngāo e whapato ke huila. O ka pau ke mamau me loko ia tam te e mama. Ka pau te ke malava o te ke ngāo ki e koni, ngāo pe a i tapiri. Koe uhi koe tisolo kou mao, koe lahiange ti solo tau lava o whatoro ngā koe lahiange ia ai houa te tau malava o ngāwe aki amui. O ka pati tau save ai koloko tau mai aho ni tene hanga e whatoro ngā ki he kahau. A neongo ia koe whamatala koe me e tonga pāua o kia nau mahina i tōlu. O ku lo tonga tauhi i fis o ka whia mau. Tene lava e ia o whatoro ngā ai tau maanga uhila o ka pā o wale peko tu usi ai hao koe tu tamai u wakalolo. Ka koe ngahi news koe wha international ko whamo onia Amerika pa mo Iran e peace koe ceasefire ka wike pe ua ceasefire koe. Ai mau whatonga i kia ki tu ai hiki koe lolo. Kau ki tau i rope koe hane fōlo au, heu ke i he tunga maulunga pe. Koe konga ua pe ia. Koe konga ua pe Eiki Palemia koe. Os mahino nia tai minia. Ai koe tau loloa tau tolu ia na e kore ke nau hiki pesete te au, ka koe pesete ni manoa na e tari he pure anga. Pa koe ne tari koe ne pure anga hiki pesete ni manoa koe ia. Pea osi ko ia, pea to kirifaki lewa e tute koe ai pure anga Tonga. Tute eikisia. Koe foi kirifaki ko ia, koe foi konga ko kore ke ki whakamala ala mai hataha, koe tute o kupesete te au. Pea to e lahiange. Koe mea ku ne hanga uesia tau tolu, koe to foi hiki ko ia, i he currency, liliu currency. Mahalo koe ki mea pea ko kore ke ia hataha ke ne tokoni mai ai, hiki pesete ni manoa e Kautaha lolo. Koe exia, koe tute ko ia, koe me anga maheni pe ia i he lolo. Koe currency, koe mea kehe ia. Koe whawhetongi ia koe panga, koe lolo, whatau ke panga Amerika. Koe panga Amerika, ufu malunga pito whawheonak me panga Tonga. Au ki ia hatau, tau pehepe koe foi variable cost ia, o matunga e market, whamamanahi ke currency. Ko exia ko me fa loto fonua pe ia ku no molo pe ia e fonua ko tope ko nga ia ko ne tem ko ku liliu mai e lolo ono fata America e liliu he pa nga currency US dollar o osko ia pe to kiri faki le vai tutte e pure anga Tonga e foi lolo ko foi tutte ko ia o lolo ke ki to koni mai ai na to ia hata me ke taulava se mau ti mani ke ki holo ke tau tutte ka mama ai lolo
Be ko to hili faki ke Kautaha loloha. Ko whira po ha ho whehu i. E na os whamala ala tani ngai. Ka ue ngai mea ngāwe na whamala ala atu e malawa ke ngāwe ke pure anga. Uruaki, koe subsidi, ai e koe tufa he pure anga hapa ke holoki aki ai mamawhai koloa. Ua o whakaukau e tūhau ka wai excise tau whamatala pia ni nai. Katarina says, "Tau me matang Tonga, ka tau ko kole ke whahakopu in English." With the conflicts in the Middle East de-escalating and reports of the opening of the strait, what does that mean for Tonga? And do you think we will be going back to normal soon? And how soon do you think that will be? And also, can you please clarify what you mean by there is concern for the months of May and June? Io, koe tau koe ni hoko koe ni I he Middle East oku. O koe si ai a maman kaua tongan. Pea koe tau, mea koe ni puwhai, koe tau loto pe mo hufia ai ni ihi koe ni ke osvave ai konfiki. O ke tau pore tau toki ai, o tau tari pe ai ngā hiola koe whiriu aki koe ni mamaniu ki hatau. Mawhai pe hatau iwi ke tau hanga whanau no I ngai mea koe ni hoko. Ai tau tadlere tau tolu ai area koe ni ke ceasefire. Pea koe tau wha amu ke whai mo os. Koe mau inga koe hiki koe ni ai lolo pa mo tisolo mo pensini. Ko ne kaka koe ki olunga e ye we sia ne holo ifo. E holo mamari. E kike wawe ne holo. Ko hui ka pawe ose tau koe ni. Pea tau whato ngai o ata e whanonga aki koe uvaka. Koe lahi ngahi refinery koe nai hau me lolo ko mau. Pea tau whatata pe ki hako kata pe ko Bahrain. Koe nau ngai refinery na e 1 biliona. Pomo e Iran e 1 biliona. Kono langa mai koe ngahi refinery koe ia mahale tau e 5 peona. Aia koe ngahi nunua kovia e tau koe ni. Ke tau sio peki ai. Ke tau whaka amu ke wawe ne holo. Ka koe anga ko hono whaka analaiso. Ke holo whewhe ko uhiu ku kia ngahi restriction e supply me mea. Neongo ia o kia ngahi wheitu o ngahi sosia nai ke wesia I maman na lava ke pick up wai. Ange koe ngahi refinery for all lo tonga whamo oni I wako India pa mo Amerika. Koe ngahi refinery koe ni lo tonga invest Amerika ke tuwange mai me Venezuela. Toi lahi ange loloi we Venezuela me maonga lolo kou tau mau kai au ni. Ka koe ngahi area ko iau ki ta puta toki ai. Ko hiko refinery of taha mai kou whakatau me Pasifiki. Ai Pasifiki me ai kawe aste e Monusila ko South Korea pa mo Singapore. Ai koe mea ia ai u Kautaha ko ia ke nau komi hawheitu ke sos me ai e tau lolo. Te tau lau tau tō kore ke o mai kau ki hata refinery. Ai koe mea u Kautamu pure anga nau to iwi lahi ange he tawhako ia ki nau kumi kai whengai ke holoki hifo iha hiri e tau. Kabla me valval pointa FM ni dua kakai. Wala la mali Eiki Palemia me Fakatapu e. Ko ki fe ilo pe akuia ki he mahino ni o whahoko mai ke ilanu mata pe. Ka koe kore pe malawa nai ke o mai e koe lita fia toe ngā whaka aho pe whaka wike. Lita tisole fia ku tauriki, lita tisole fia ku ni afu wawau, lita pensini fia ku heni o whakaonga e kakai. He kohono uhi ngā, he kai ki tui e fu whakapoto ke tau talanoa lai uhinga peki he fo I lanu. Kau kai koe reality ke tau sio pe koe lita fia ku ngā ke iai mea whakaukau. Koe ngai press conference koe ku whai, tau tā noa lanu pe. Ka tau ton ke tau tā noa lita,
Pe o mai report ko ia ke mea he kakai fonua. Ko noa ko ai ho haa. Ko ui ko fo hiki ko ni whakafok whānai na mo hiki ai e ha ahu luaka e peleri. Ko hiki ko ia ko hiki whakafok whā. Ko whehui o whi mauge iloi. Na e toenga lita e fiha me stoka ko ia i he price motu a. Pa koe huga e hiki. Na e toenga e fiha ai. Pea oku koe hae uhinga na e hiki ai u lotonga ia koe price kehe ia. Pa koe price ko ia. Koe fiha ai fo paanga ko ia oku mau ia e hai. E kahi kautaha lolo pe koe pule anga. Koe whehui ke whamalala mai mua ia. He guai ai wesia ia ai ko uhinga ko hai o kai haa me kakai. Tapu huvang whatapu. Koe kautaha lolo aki e nau mau tenga i koa e fu paanga ko ia i he lita o price ki mua. Nai tigai ke tautari ke hu. Ko no hoko koe ki ai. Koe mawhai mei whe ke mou hiki ai i e peleri. Lolotonga ko ia utea ke ilo ke ai kakai ke whahatala taha noa moia. Ai ko no whahatau e lolo me pensin ko ia. Ka mou hiki koe uhi koe hau e ngai kautaha. O kautaha lolo o tangi mai ke hiki pesete te au. Whawhika i mo ni manoa. Ka o kei hala pe ia. Ko haiti nau tolke nau mau hiki. Tala mai ke hiki pe hiki. Hiri koe aia na nau whatau i praisi lalo. Ka koni o mai hiri whaki heka kakai. Ka kei ke Palemia koe ki ho haa pe ku. O atu whamle more pe o ka ke pe ka whakawhiki. Ka wai pe ho haa. Koe ko tala mai he ahoni. Ke mo to teu. O kei ke whakapapau i a mea. A mea pe mo sune. Koe tu e te minu o si manawa he ko toi kakai. I ai Palemia i hoko. Pe koe Palemia koe ia e whewhere wa. Pe koe te whewhuka ospeki heke. Kama koe ni koe Paula. Mo peko koe mo stoka koe i fisi. Mai nai tolu. Koe whehui mo stotongi. Ia receipt ke na mo stotongi panga koe ia ke whakapapau karinti. Mai heko fisi e nia. O tu usi katoa e nau mea kotoa. Tu ne nau Palemia. Arifa pesete wa noa e vahe kapunista. Me ka whafofonga. Tusi moe. E anga whewhe ke mo karinti mai o gaha mo stoka. Mai nai tolu ai. Pena mo totongi ane whe. Koe be malo. Ko whehui lau ko na moni ana o fu technicolo apito. Nei ton ke maha blackboard ke o hanga o whatatai atu. Ka te whenga pe ke o whamana ala atu. Ko whehui mau inga o ka pau koe mea o whema ke whamana ala. Koe mau inga koe ni ai koloa koe ni tautanoa ki ai diesel lo mo benzini, koe aviation gas, o ku mātounga i he mea koe mean of Platte Singapore. Pe koe mops. Koe mau inga koe mops, o ku tānak whaloku fua ia pia moe FOP. Ai koe FOP ko kawai ai wheleti. Ai koe pau hiki katoa ai mau inga koe tisolo i mamai. E hiki moe wheleti. Ai ta os whatonga i hange koe enusila. Koe nau whatau pensini o ku whamiliona he aho. Koe ne hiki koe lolo, liu ngā ua ia koe nau mo ua pensini a tātāpe o ki he 2 miliona he aho. Ai o ki ke ai Kautaha lolo me mau inga ai mops, mo FOP, mo wheleti, pe koe haa ho ongo i. O ki ko hamea ke toi tālanga i. O tautari ui pe koe mau inga ni ko loa ko mai. Aia koe mops koe ni i Februari nei ke i he tunga no molo. Pe au mai koe ki maa asik mahino ia koe tau mo me au. Hike mops. Koe lolo koe nau ke tāno ki ai tapehepe koe lolo koe i heni. Koe hui koe tau lau whaloto whanua koe mau inga koe koloa o pure. Koe hui ke o e hau peha Kautaha o tutuni mai koe mau inga ai pensini koe mau inga tisolo. Kau kia e fixed margin. Koe hinga o tutuni i ai upausa ke nau whātau i he mau inga koe ko hui fix o control e competent authority. Pe koe nau tupu pe se te whiha.
Kau kutapu ia ke nau whātau toi mahu ingangi I whai whangatangata ko ia ko uhi ko controlled substance. O control. Aia ko time go ku whātau e koe ni, time go ku tu uta e koe lolo ki tonga ni, o mahina na o sa ota lolo I ko ia ha mahina tape mahina I ua ko osi. Ko ota ko ia whatatau ia ki he price koe ai mops. O te kia ke tau whakatau ia e tau tō. Ko risk hono whakatau e lolo o ihe kautaha. Te kia ke tau whakamore tau tō. Ko hiu tau tō whakamore tau tō e tau paanga hono whakatau e taimko tau whakatau e tau lita te au, lita he hongo fulu, lita wano ihe pausa. Pea tok tātāna ki lewa e kautaha e nau paanga ko ia ke nau whakatau e tau lolo o taia he mahinan ki he mahina katoa. Ai koe mea koe na e hoko, tau kei lele tau tōruia I he price motua, ko hiki mahu ingai lolo. Kau whia mahu kautaha lolo ki ne whakatau I lolo he ahoni, kai tu uta mai mahina katu, a pompom. Ko hinga ia, na mautu iai, neongo koe whakatau ko ia, o ku, neongo koe mahu inga koe ko logo whakatau he kautaha, o hiki a ki pese te au. Ke tau hiki aki pepe se te ni manoa, ko hi te tau tokfua e tau tauria mahuinga ko loa he taim koutu uta mai ai. Aia koe taimia koe te tau siofia e hono hiki mamari e hake, ko hi tatau ai pepe koe kautaha te ne fua he aho ni, ka ko tau tau te tau fua I he os koe aho. Aia koe mea koe ke pehe koe ke tō taha profit mea ukhala ia. He koe mea tatau peo koko e taim koko holo ai e mahuinga koloa. Ko tau tolpe te tau mao savingi me taim koko holo ai. Pe ko tau tolpe te tau mao savingi ai fua koe ni ai mamawhai kolo ai taim koko hiki ai. Ai koe mea koe ngau ki ke whakatauhanga tonu pe ke tau sio ke ngai wheririo ako ia. Ka koe taim koko hiki ai mahuinga koloa pau ke tau alwhakataha. Alwhakataha pe hiki mahuinga koloa supply pa mai hiki whakataha me taim kōku tau whakatau ai he demand. Koe mea whaingatau ki Fakamatala ta e whainohino ata ha chart ka koe ngai mea koe niu ki tau tānoa tau tauria I ha pānga e taha me pānga e ua. Koe mea ni he lau miliona. Pea o ka pau te tau pehepe, ki tari tonga e hiki pese te au. Te matu no molo pena tau. E pērewe Kautaha, saia, ki mau te ota mai mua tolu halolo ki tongan. Ko uhiu ki tau lava e tau tauria o tānak whaafoki, ai paanke nau ota e tau lolo ki kahau. Pea koe mea kuk toi whatu tāma ki mea koe ni, koe ota koe lolo e ngai Kautaha, o nau whamone ngai contract, pea mo refinery. Koe ngai contract koe ia, na ea o mai ki maina ko osi, mahina uku ki toi ona ia I he u Kautaha ngahi lolo. Kiko uingau ki he public ki he Pacific Energy pa moe tautau ko uingau ki he refinery Kautaha ko ngahi mea lolo na hiki na toki mea ko spot price aia ko spot price ia o liliu whaka aho ia aia ko ngahi mauinga ko tau fix ko aho ni uhangeha tau hedge ki he taimi ko ku hiki ai moholo ka liliu whaka aho pe ia ai koe whamatako mai koe taimini o hiki peia. Neongo e tau fix hea ni manoa pe koe te au, ka os auria whakalaka ai. Ai koe mea koe whima ke whamatala atu, o kike tau pore tau tohi mea koe ni. Koe mea tau pore ki ai, koe tupu koe tau hirifaki e mau inga lolo. Koe mau inga lolo kike tau pore tau tohi ai. Koe kakai na o mai lolo ko nau toku na pore ki e mau inga lolo. Kung padadapin na siniti wafitu ay tupu ko ay pausa kiherita tahti solo kasi siniti wahiwa ke pensin. Sa, kung yulo ko hay tupu ko ay Kautaha ko na now supply mayay. Kung pun ko hakyaw iheni ay te na unule mo na tulo lang na to kay peseti ay siniti ay hiwa petiaw tupu ay now siniti ay na tulo na mau iherita ay taha. Alak le mo pausa ay mi siniti wafitu olak yo mi siniti ni manoa.
Ka hiri whako tō peke Tongataha whako e tēne whatau. I kai pāla ia. Koe tupu koe o ke hanga o hake, o ke confuse koe tupu koe ni a spread. Koe spread, koe profit. Pe koe margin. O kiriwhaki he cost. O tau tānoan ki he cost. Koe margin, pe koe profit, o tū mau. Koe iau whakalau i. Koe mea koe review, I pass on, pe pass through, koe cost. Pe koe mau inga koe koloa, tau pepe koe mau inga koloa koe whātau koe mi tōpure anga. Ai koe tupu koe mau koe ni i he Kautaha lolo, o tatau pe me anef mo ahon. O kike nau mau nā toha profit e mea koe ni. Koe profit koe nau mau o whatatau pe ki mea koe tau regulati, ai o te keke review. Tu mau pe profit i koe ni o mau koe ni he Kautaha lolo, tu mau pe profit i o regulati he Kautaha pausa. Koe mea koe review, koe cost, ain koe ko whalau atu o mātou ngaia i he means of Plat Singapore. Koe MOPS, ko nau tolu nau o mai mau inga koloa, pau tupu e mau inga koea mātou nga i he wheliri uak whamamana koe ki he tau. Tā naket ki ai, pā moe FOB, ai koe freight, koe whereti o hiki moia, koe uhi o ku utu pe moe Kautaha waka. Ai koe mea koe uki ki taupuri tato ki ai. Koe mau inga koe whereti, pa mau inga e MOPS, o ki taupuri tato ki ai, koe tau pass on pe. Ai nau Fakamatala atu, koe nai whare i mai, i he pangeo mamani mo ATP ki tau pass on. Tuwange pe pass on, ko ne hao pe koe mau inga koloa, tuwang pe ka kai ki nau mau. Ka na mau tutu ni ai ke whamamali e hifo ai wesia. Tau ngata pehe pe se ni manoa, ko uhi ka pate tau pass on te au, e fulahi e ki tau kakai. Lahe u whewika ko mea tatau pena o Fakamatala tane nai. A tae taimi ka pau to iaha whehui wha os pa tau tau os ko toe taimi koe ni e. I noticed the CEO of Tonga Power is here. This might be a simple question, but it's what's definitely on the mind of the public here in Tonga is what does Tonga Power plan to address the impact of increasing fuel prices, considering our heavy dependence on diesel fuel for our generators? So in the short term, there's not a lot we can do to influence the price of electricity because we're reliant on diesel. So in the short term, we have to manage supply, do what we're doing in terms of making our plant as efficient as it can be and running it at the least amount that we can and still keep the lights on. Obviously, we will be guided by the change in levels as to the steps that we take in terms of how much energy we're able to supply. Longer term, obviously, we need to try and find cheaper sources of energy. Right now, we are looking at a large solar project with batteries, and there's a number of other fuels that are in the pipeline as well. Best will in the world, they won't be on stream 18 months to 2 years, but we've got a lot of work to do to catch up. So in the short answer is nothing we can do in the short term. CEO, can you just explain another question that was from the floor regarding the 3 months of reserve that you have in Fiji? Is this paid for, and how secure is it? It's as secure as the contract and the word of the Vice President of Total, who I saw this week. So I asked him the key question on our mind, which is, do we have that stock in Fiji? What he told me in relation to my question was that they're still receiving fuel into Fiji. So even though we have a ship that comes from Fiji at the end of last month, that stock has now been replenished because new fuels come into Fiji. I've stressed to him repeatedly he needs to communicate early and often if there's any change to that, so that we have as much time as we can to adjust. But his response is he would absolutely do that.
So as we stand today, there is no change from where we've been for the rest of the year. Following that, I've had reassurances from the Prime Minister of Fiji that if they lock down the field in Fiji, that we will still have supply to Tonga. Malo Eiki Palemia. Lafu mua vai pulu me he Broadcom. Ko whemau pe ke u ki follow up at pe konga he whehui na e lawe mai ki ai a tanta Eiki koe me i wawau. E tu lau wheka akpa mo e tutu uni koni ai Palemia fisi ke tu usi pe kono whasi isi ake pe sete ua noa ai wahenga ene kau minista. Aki kono tari kia ngahi pe kua matwha teu ki a mea e hoko hi kaha au kataki. O iai nei ha tutu uni pe kua palan ngā ue ke whahoko ha mea tatau ki ho pureanga. He koe hiki koe lolo ku asi ho mea mai o hiki e whereti, hiki mai mops, pau ku keke tautala noa pe i he pangai taha pe o pangai ua, ka ku tautala noa i he lau i miriona. So, my question is, e iai nei ha taimi te ke whai ai hanga hi tutun da tau pe moe o whatatau ki fisi, ki piema kua fisi. E malawa pe. Ai koe kauia ngai paran ngau ko mau siuki ai. O ke ngai whaunga ke whaivia i kakai ko koe sia he hiki koe mau inga lolo. Pe o ke ngai palani whapot ngā ue. Mau roto ngā siuki ai ko uhi ke whasisi i mau ngā ue aki ke whatolonga. Ai koloa. Nā mau whatonga i pe tutun koe ni e kapneti koa fisi. Pa me tutun koe Eiki Palemia fisi. Ke holoki nā wahenga ke a pese te wano. Ne o si whapā mai peni he kau minstau o eke mea ne pō ke nā mate teo pepe na iaha tutun tatau ka nau tolu. Pa ko tare atu he aho ni ki ta Faiongoongo pe ko uhi ko taim koe tuku atu ai mau palani ki whai viai mo popo i kakai whanua. E tok mahi noi pe iaha me pe he pe kai. Kau kike uwhi e whai kai he aho ni. Whaingo fōpe ke au ke whahoko mea pehe au anga mahin pe ke ai kau ngā ue me kau ngā whapure anga pau pe ke tau kau Fakataha o ka pau kuha taim whamamai. Malo Palemia kau te ki hoko atai pe mua whamalo tu heo ki he whai pesete e wanoa na ke talanoa ke ane nai mea ki ai o ku holo aki i he timani ko ngā pe aluange pensini ke mamafange pensini kau whakatau pensini ko ngā ko whakapanga. Ia palani e pureanga ke tau hanga whakaivia he hanga hei pasi kene uta mata u kakai me i uta ki koloni ke he ako kai lawa isi e pen tuai vei e nau melere ke ku ki peka pau e kulawa whakahoko lerei na uia he nei ko pureanga ne afine e ki taimi e u pasi na lere mi hahake mo ivo o ngā koe ke whakasisi e traffic jam ko koe hala ko nia e ata hala ia he lahi melere tu ka koe kore ke hata teu ko hata u pasi ki o mai whanau a ko me uta te uki hapalani ki ai Ok parangi ai ok parangi he u pasi u hila ka kiki lope e whawe mai ai parangi ko ia ka keipe mo e tokanga ki he ngai pasi ko uhi e mau savea ko lahi ko tapasi na nau mate nau tore osko COVID. Ai ko hinga ko tuima ko hinga na e ngā ue puranga ko osi ke ngā ue upasi ko uhi ko e holo ngai service ko ia ka ku whaipe ngā ue ki ai pe ko tui ko me ai e sekta Kautaha u ka pau te nau lava ngā ue mai ki ai ke popo ke puranga. Ka ukeipe ngai paran pena. Ko tuima ko osi tau taimi ka hoko atu ki he press conference ai kau CEO. Kai toi hoko atu pe tau
press conference ki he maonga iwi aia koe tau whataho koe whaia ki he pole lulu wikao. Malo. Mo toke respe mo osi. Hage pe koe mo mea mai ki ai, ka kātoe whataha koe pia mo Eiki Palemia, kai hoko ato ke sekretari pule, sekretari ke kabineti, Paula Mao. Ki he tau press conference ko e kau CEO, mau mo ke mana tuli lebe. Koe tong whoka koe ose mahina, koe hoi minister e. Koe baua koe mahina, koe kau CEO e no hoko mai. Ta te whito pe ke he update ngā he ngāwe. Te whito koe pure anga taimini, aha koe te au, mo ke mana tule lebe na atu pe he hoi minister ki mua mo kau CEO na nao mea mai. Kai koe ahoni, koe hena kau CEO koe nike nau ki update no ai pe tu ongo koe ai aha koe te au, mo si loi pe talo hono whakahako atu. Koe a koe ahoni ko si pase aha di manoa, toi pe whai aha di manoa, ata hoko si aha koe te au, whakate ngā ngawe koe a. Ka ko kore hen ki he CEO koe ai presone, hene ki toto kwa ngalalahi me takmin pe ua, kau CEO, o sa Fakataha tika whai mangai whehu. Ki he tonga koe o whai kai ngā au ai presone, tate whito ke ngā au koe ni ahoi te au, malo. Malo, whatap ke skital pure, tu kori ke ufanga ngai whatap ko se no whaki ka tambo ke whengamari komu. Kata ki ripot no ke tunga uia ai putunga presone, whilawi pa moe palani aho te au na pureanga, na mau kaua ki ai. Koe ulaki dae mau ngahi proseki nei uwhe mba wiwiri ke whai hono whakakato ngahi prosekani. Ulaki koe a, pati mumia i beu gai a na usikabata hono fotu, ta whakon ki vai nipa po ta whaki mui. Kau toi ta whakon ki haratau whakahau, pepe ke konga kon ki malapo. Kana mau, ngau na mau whi mau ke ulaki tae ma pe ke kakato. Kau awe ke he moi ke nau si, pepe ke he BOQ pa moe pemite ngau koni. Pea kusilawa whakakato ngau koni whakahu ke procurement na toktari mai he weekend. Kai ngau koni pa ku tenta ngau koni ki toa, ke whakakato mau a. Aina mau whi babi ke whakakato ngai whi bau whakahatita, me whakapepa ai polse koni ke la whakakato. O tui koe mahinani me ko la whakakato no whakaosi e mau polse koni ke ata kai koni o prisoni hua tolitoli. Whakataha koe au koe moi prisoni ke he kakai whiwhine na si langa bi moia ki mua. Kana si lawa whakahuat moi ke procurement i he weekend. Ngā tatau bine whai kai kono whakakato e mape, awo siwi he moi. Pepe ke POQ pa moi pemiti. Lawa whakahuat ke procurement, whakatatari ka nau tolu koe hae nau tari o mai. Ka lawa tuk whakakato e ngau koni ke prison whiwhine. Nai pa me ngau pa mi he Faiongoongo e ua. E prisoni koe a, ngā tatau whai kia rotonga tae mape koe a. Koe ka koe whemau viviren ki loka whakakato e ngo prosek lalahi koe ni he ulu aptanga hua tolitori. Pea ka hiuria toki hokate ngā ue ki he Faiongoongo kona i tahi e ua, ka maafo ke proseki pa mi wawao. Ua pepe ngahi proseki i fōu hanga kepa ki ngā ue, ka mau loto ki loka whakakato e ngahi proseki koe na e wholata o ne potu. Pea ka hiuria te mau toki hokate pa ki ngahi plan fōu ai patu ngā ue. Te hoko ke ngahi programa ako, programa whaluiri kone tau whanau tauhi. Tau te whito ke programa whakaaho e hono whakao ke tau whanau. Oku lere whakaaho pia ngahi programa koni i tōkanga, uia i mau ngoe whoha, Mr. Polo, pehepe ke mau livestock amoa, pehe ke art and craft, i tawaki TVT teknikare, uia i mau engineer, palama, pehe ke tufunga. Ngahi ngau e kātoa koni, oku lere whakaaho pia pau supervisor pehe kau ofisa kuna qualify ke tonga ia ngau whakaha kone tau whanau. Tāna ka tia o giai pa moe programa ako ulo tonga whakalere he Salvation Army, e whakahua ke baina tolu, na skamata mai hui ke ua kono ko hiri. Ko whakatau mua ia ki he drugs, ka maa olo kaholo, pia moe domestic violence. Ka upopula katoa unau moua mai ngahi hia koni, ko ia koni pa he Salvation Army whakatau mua ka nau tolu. Hui ke tokoni ke no whakaliriu e nau mo ui.
Kai ngata pena ngahi ngau whai uta tōkanga I whare teknikare. Ka umai ki taimi na umai ki loki ako. Whai hono ako ina tolu. Ki he tau te whito ki hono whakafua ina moui. Pea mo hono whakalunga ngai ina moui. Tāna kati au mai mau porokalama counselling. Na tau whotu moui e mau waha ngau ko ni. Mahau ngā pito ki whai hono talatala I whare. Ai whanau tauhi. Wai whanau nau puputu. Taimi nau oangai ki apopula. Ka mahu ngai waha ngau e ko ni. Hono whalatolahi nau tolu. Ko ko ni ba taimi na ngofo hopo ate. Te whakasa pia ke programa malu kona community mahau ngā pito ko tahai mau tamua ngāui ku whema pito ke malu community ho tau whanua. O ku hoko le ria pia no tauhi ka ofisa e tau whanau tauhi. Ni ongo ai sisi ame ngahi mea ngāui toko si e kau ngāui kau malawa pe kau ngāui whai no pure iki nau tolu. I he ngahi apo pula. Tāna ka tia te kai ke mau halaunga pa mi community kamata mai he tam te kai mau halaunga filawe I pa mo popula ko e hola pe ko ha ngahi mau tutu nai fai te kai mau ai wai ngahi fai longa le ai o ku finga ak pe pa mo Kautaha community ta te fito ke ka pule whakawai ka ofisa kolo ka mai ka takilotu na toko ni mai no o pure e tau whanau taimu nau o ato e gitu o ngahi polokalama riwi ka maha ngahi polokalama ki he whamauanga. O ku whilawe e pite mau ngahi polokalama whaliri koni he whanau ku ngā ke tunga whakanomika kono tau pure anga he ko mai pa me inasi pa me pure anga ke mau tānaki Fakataha. Fakataha whapanga koni o mai ai 5 kilo walmano tupu. Kilo tongani mau tānaki mau to lofi he ono kilo. Ko ono kilo koni tānaki he uha pia mo la a ko ivi ata bia whanau tahui. Ai bahonga whenga ke liri uma e na wivi la hiko e hono whahoko hia, ata mai liri hono whahoko ngā hia. I community, tō mai fi whakaukau go ia, whai ake tau ngahi ngāu e koe ni, I tōkanga ka mai wharehanga, pepe ke ngahi polokalama he teknikare. Ko I sen ko ia mau tānaki awi ko mau nas whakatau ia ki he pureanga. Mako ki update no te ke tunga ke panga prisone malo pito. Malo e pole prisone ta hoa pe ki CEO ko ia o ngoe ene ade famalala ki te go te malo. Malo ko pe ke fada ki skidal pule. Fa malo te ngai ta fada poto pe ko so no fa ho ki mo. Tungo mo fenga mare ko ni ki lava no pe ki ngahi ngau ko na lava o fa hoko. I he me sanuare wa ki ma aswe tauni ai ku makatunga peni he palani a ho te au ko e hambe mo me ai ko punga ngoe o kai vala he val e vala ko val ko ni te la ve toi ki ngai ai me achievement pe ko ngai ngau na fa ho ko ngai va ko ni me he ta fa ko o he headquarter na lava o launch pe ku kakato hano ono foto ko ia ai website apo ngawe me ngawe mau inga bidoni ki ono tuku ata ngai Fakamatala ko me poto ngawe na la vai ke launch February na whakao ko foki pe mo validation pe ko ki Fakataha na whakao ko fika waki pe mo proseki o foto tu he poto ngawe to kon ka FAO o ko hand in hand initiative ko proseki ko ni ko foto tu ke lava ke fa hanga investment plan ai o mi pesi ai ngo foi he ngo e tolu ai ko kava manio ke pe mo lai pere ai ko ngau ko niklo nai initiative I February tauni pe lo tonga fa ko ngau e kiono fo ai investment plan ko ni na lava foki ko no formulate ai ngahi foi policies ai uraki ko no fa ai first draft MEF internal policy a potungawe ko ngahi mea ngau pen ke lava ke tokoni kono toka ngai kina whakafatongia ai potungawe ke to rere yanki kakai pe foki ki hono kakato hono draft o national food policy pe ki he national livestock policy ngai policy na te kai ke hano ngai policy pe ki mo ko fu time kono foto ngai policy ko ni ke tataki pe mo toka ngai kina na de fito pe ki he food security pe ki food safety me ta fa kon research na whakao ko foki a hono launch Tonga National Search Strategy ko e fufua plan whakatutu ni ngā uen ke te whakao ni kere ke whakapapau I pe o tolonga ai kere ko e basis in
ki he tau ngowe. Pea pehe ki hono official launch pe ko opening ko ia o e soil lab ko ko vaini na e whakahoko moia i maasi. Na ki fofolo mai ai te kai ke operational ai lab ko ni pe ko he tokoni a pureanga nusila i he proseki wika kam na tokoni mai whakapaanga ai ngawe ko ni ola vai ke open pe mo accredit ai lab ko ni. Pe blele pe foki moe ngahi ai ke he wa ko ngo research ka ko ki ai pe de tahana lava malava o complete I within he foi mahina tolu ko na to ko si ai ko ki trail line na mo finga aki ai pe moe put ngawe leipa ko e filave I pe moe faina pe ko kakato ni ai e auti mai ai ola ko ia he ka hau pe to si o le vai ki he ko ha ngahi hoko te kai trailer be ngai fikum ki te whakon ki he pineapple. Me ta whako e livestock ka, ok pro kalapa kudere baupe kono tufa e whanki moa. Aia koe layers pe koe moa whakato, pe pehe ki ngahi moa, koe broilers pe koe whanki moa kakano. Aia tufa e ni all around Tongatapu, ma wau hapai ewa pe a moongo niwa. Tuke he pea niwa whauna te keke lava ke awa whanki moa ki ai. Ko Tongatapuni, koe ki moa whakato e tolu afi tu ngea walta. Na silava tufa e Tongatapuni. Mei sanuari peki maasi. Pepehe ki he moa kakano, koe moa kakano tolu afi hiwa ngea ma nima. Pepehe ki hapai, koe moa kakano, koe moa whakato e tahafi wa ngea waunoa. Ewa, ono ngea waunoa, pepehe ki he moa kakano to ngea whanoa. Ko wawau, koe wau ngea whanoa, mo e moa kakano e teo maa whaa. Peki ni o Tongatapu koe moa e whangau ni mga fulu. I he tuku hetai mini o kuiai ai current stock ua manaki ke tufutufa atui a pongpong. I he wika hau kataki. Aia koe moa kakano hiwa ngau ua whaa e tufutufa I Tongatapuni. Pepehe ki he moa a whakato hiwa ngau no tolu e awe ki hapai. He wika hau moia. O ku na sema whangi moa na toki whakafufua. Pepehe ke whangi moa ku osi wike taha. Ano whakafufua. Aide mautau ke nau makalohi. Pea toki lawa ke tukua ngatu ki he kakai whanua. Ka ki moa ki ke mawhenga maari ki ke kau atu ki he programa o ni kupau ki ke kau ko he programa training. I he whaunga hano tauhi. O whangi manman koni o whangi moa. Ki moa pa toko atu hao ki moa ki ke tauhi. I he ta whaakon ki he wā tātā. Oku mautofutufa atu ai seedlings pe koe I hano rea whawhenga fuange. Koe whanki akau ulawa tufutufa atu ki he kakai e whanua. Ai koe tuku e tai miniko mau osi tufutufa atu ai waafe maafitu hiwa. Pea ai koe klasi koe di kula he taha koe fruit trees. Koe klasi ke he peo akau fua. Pe ke timber trees. Koe akau ke he ngakon ke papa. Akau papa pe he foki ki he niu. Ko tuku na minit o kula pe foki na toko na tu va ako de forestry ki odo to o akau fua pe mo pe ke o coastal trees pe mo uluniu ki vai hak o vai hif pe ki hono establish ai for orchard pe ko ki hanga ki demonstration plot e o Tongatapuni ko taha I veitong ko taha taramotonga. Matu pe ko sia nga he demonstration plot e ko so tu holo I Tongati ka ko ngai ngau na whakahoko he wa ko ni I sanuari pe ki ma ase tauni. Me ta whaka kolontini na e ko tu pe na mo me pe na e ta ofi mai me ase ri hono hua te lose. Pe na whai ai whaka ngau e ki ai wa ko ni kolontini ai potu ngau e kana ta tak mai wa kolontini pe a mo ngahi kufe kau aki o lava o whakaawa atu a whenga maari ko ni ki Februari. Pe ko me Februari pe ki maasi o tauni ko ton whakatoa te au fitu na lava au tatu ki a seria me ihe lose. Ko tuku e tai mini o ulotonga lene pe a hono revise e mea ngau e ko standard operating procedure pe ko SOP na e makatuunga ai a hono tukuange mai koe muna whenga maari e mai ke lava au tate taungo e koe ki a seria.
Me ta whakon ko extension ni, pe ko whaangau ki tua, o taha ngai whatongia mahu inga una whakahoko, ko crop survey, pe ko savea ngoe. Ko ngau ko ni, nai toton ke whakahoko ia, me November, December, January, February o tauni. Kia, ko tuku ni tai mini, ia umai ko ki aho ni, ko lava le rei ngau ko ni ki Tongatapu, ko vau, e ua hapai, pe muni o top tapu. Ko ni wa fo ona tok osia he ahoni. Na tok mau e fitu tak me ofisa pure, na tok kakato ngau e ahoni te na tok seni mai te ita. Ka ko ki samari no pe ko ki he ke to unga ko o ngo we tongani. Ai ko ngai fika o te wat ko ni ko in eka ko tu ko tai mini ko eka whakatoa e tō wafi tupu ai mani o kei tō ngani whakatoa pe tuke hani wa fo pe heke ufi ko eka e tahafi ni mangeau ko e talotonga ko eka tahafi wangeau talfutuna eka e ono ngeau ko e kawa ko eka tahafi maa wafitu pe heke vanila ko eka te au tō hiwa ai ko ngahi major crop spending o tau o ko pisena tuke he ngahi other crops here o small be a titela kapate motuk fema metuk seniat a reporti e tu kan hetai mini kango sio ko ke ola o savea ko ni o kiai a hiki ala ko o to lose o matunga ngai to na preanga ki mu ape ai ko tu kan hetai mini ko hiki hake ai ala ko ni lose na to 101 no o eka e fitunga hi wa fa whakatoa. Koe kawa koe ni ki holo tō kawa koni wawau, o holo me he eka walu ngeau tōru walu, o eka ono ngeau taha fitu. Koe whainā o kulai taha ko koe, ilonga e ne kaka ko koe whainā i wawau. Hikia me he eka e te au hiwa walu, o alako eka wha ngeau maa walu. Ai alahia koe koe o eka whainā o tō wani wawau. O ke be foki ngai fatongia ma ke heia ai ngai fatongia tu pauia ai potunga we mo ngai va kon ko ai goni ai potunga we ai ko va ai fa ko va raki ko kolontini va ke me toko ni ko va ki he famon manu va fatabu ko livestock pe ke research ko forestry pe ke corporate service mo policy and planning ai he ka ke lave ke titelat ke ngahi fatongia kon le hoko mape ka ke ta fa kon research te ula pe ko fita fa ki en foi va ala heu a va kon research o ploto ngale ne ko fo i trailer pe ta ko oska kato mai ko mi Januari ki masi ka o ploto ngale pe anga fe ku mi fa ho ka taimin anga ko hono fe ku ko ke na drought resistant varieties i hetalo ke tal tonga ai ko tu kon he taimini o ploto nga fa ho ko fe ko ngau ko nia o ko atpe ai fai beta ko to ke whakapapau i o glava ma o hangahi resistant varieties ki he whiriuri waki ko ia ea pe ke mereni ko mereni o ke ki Paula ni hanga wesia mereni pe ko hufanga fatapu ko mahaki ni hanga wesia mereni o ke ngahi fekum ke tolu whakahau whikawa pe moe Paula ko ni ai ko tahanga fekumi ko hono siwi a klas ke o variety porque clásico e mereni e lava que ne matua que ngai mako ni pe ko no wa kono siofi pe ko no ko whakahau ka whahinga whekumi pe e lava ke craft ai ko craft ko lava ke hoko ai mereni pe a moe hina o hina fok pe mereni unai pe family tatau pe ka ki malo hianga hina ai ne lava matua ki ai whahinga mako ni pe ko whinga na lava ke craft ki naua ko ta hapeni ngai feinga po nga we ke lava ke address pe ke lava ke solova pa pare makoni o kune we sia mereni pe ki pet spray ai ko ngai pet spray ko di ko tamu ani ki fruit flies pe ko fanki lango hu kia ko ya oni fa we sia ta mereni ta fu ke ngai winga ko pa ke fumigate pe faka ahu e ta mereni ki mo pe au tat ko ki nusila ko taha nga fie mau ko nga ke tamte ya ke funky man ko ni pe ku o fa ko nga we kiai na lava ke lava ke fa si ko nga ko tengo ko ai ko film ke ti pe ku fa ahu ta me ni o ni hanga ya reduce ai pe ni holo kiai a shelf life pe ko tu nga ko ya ko o me ni
ke lava ke tolonga ko tupe mahu me osip taibi ka ko ki lava at pe o ke pe mo ngahi ko pokalame e taha ko modification pe ko hono to whakalahi ngowe ke lava ma upulopula me kakai ko ngahi ngawe ko toa ko ni o kumau whinga atia mo ngai ko whika waki ko e sektoa ngowe hange ko modi hange ko live and learn pe ke Tonga National Youth Congress ai ko ngahi Kautaha NGOs civil societies o kumau whinga aki ngai pokalama ko ni behe ke ta whaakone food division ni ulo tonga lere pe koe whaakone mea tokoni o koe taha ngahi ngawe lahi ulo tonga lere mahi tai mini ko ngā koe te ko ni ko ke sipoti na whakahau koe ai hono sivi pe mono issue a ngahi food permit ai ko kinau tolu ko tau pete na o whakatau e na whakatau mea kai hange koe sipoti hewe halape pe ko sport feito ko fai sport ko pau ke na ia na permit pe ko ngai permit ko ni ke he to kan dai mini ko permit Fakataha hi wata na issue me sanuari pe ki maas i Tongatapu ni ako Tongatapu ni ko va ko permit anonima pe ko permit ta fitu ha pai permit wa ni mai i ewa ai ko ngahi ngau pe ko ta pe ngahi example o ngā ue tu pau o whakahoko he potu ngā ue. Maro. O e Tautei, Fisheries, Vaila, Maro. Kore peni ke whatap ki he Sekretari Pule, au maa ki motoko tōku lawa mai I he Whatani. Ko ki toto o mea lahi me mo wawe whekawa ki pia mo ngahi ngā ua goni e aho te au. Ko ngā lahi tahana e whai tokanga mo focus kia e pulu ngā ua goni. Ko e whaunga koe ke improve production. Ko ngā ki he food security pia mo oso tokoni koe ki economy koe whanua. Whanau whanua pepe hefo ki he export. Ai nei ngahi tokanga ki hono upgrade ko ni ai market tu matamoana ko nga ke lava o certify HACCP ke lava o ngawa ki exporti ko ngawa ko konga taha nei tokanga ke pu ngawe ko mawanga ivi hange pe ko ngai me ko na tau whanong ki ai whikao ki pia moe lolongo mea. Ai a pako nei ia lewa install ai sola. I he tumata moana ai koe konga ni me he proklama PPP I he ngai tau tui ki mua ka kono whahoko he Kautaha Nusila. Kai koe ngawe koe ni utoton ke ospea I he mahinani. Ate nau whakakato mai wa ose ngahi sola penolo no whotu ko toe ni ngahi pouhila pa mo sweet spot ai amaraki peke tau mai he wikau penau puna mai o whakakato no install ai koe kilowatt te au anima ai koe nei I he original things pena toe na te ofa pe he Kautaha provide pe mo kilowatt lahi o wito ko ke provide ki he Pacific Sunrise mo Kautaha taha I mosoku o si complete no install pa mo na o kilowatt tolnoa solar ai ko konga ia tokanga potanga we tau te fito ki mau anga via renewable ko whekao ki koe pe moika o ku ke lele pe foke ko konga lahi taha koe mea koe Kautaha lokolo pe taha koe Pacific Sunrise pa koe whik mo Kautaha pe o ku patna muri unau Tautai heni laisini tautai heni pa whatau lo kolo pepa mo export. Ai ka wea before ke ai le pau I na laisini ai we konga ko allocation o whatau mo pe I agreed price. Ai ko I ka go ku pangata solo
ai hakula poka ke kilo pe te mo ma ko hakula poka pe pa ta hale ba hakula la mo ngahi ka ko ai ko ngahi ko ngai mo fra amu ke me availa polo ai ka ko ki na se ko ai fonua ko ngai ngau ke ko ngai Tufaki he o ke ho ko pe mo ngai ngau ko ai mo compliance ai whengau whataha pa mo kau polisi i ona whahau ko ngahi operation whengau ake pa mo illegal fishing. Lahi o koe lahi o pito pia ai illegal fishing ko konga lahi ka ko konga pe ni iho la mau kau osele whe operation e ua ai mau Tufaki compliance pa mo kau polisi pa ko whaamu pe e hohokot pa mo ngahi ngau ko ia. Koe ngai ngau ke pene lava no fotu ko koe funky misini aisi ke ngai otumoto. Ai le oslava no fotu e ngai misini aisi no muka ongo niwa pe mo taha i yafa. Ai koe whakamu whakamu ke tokoni ki he kautotai pe mo ngai feitu ko ia ko nga kono ko maunga ko no fe mau ke fatolonga ko ia ika mo ngai be atahi ko ngai ku na mo va tau te fito ke ngai mo o ma fanai o be ai fra mo ho ke te foto pa mo ngai ai si i ot mot ko i ha pai i he va veta mahal ko ngai ngau be ho ke ho ke fa si ko no review ngai palani ngai management plan ke ngai tautai hange ko aquarium mo ngai tau tai ke he ko pelvelinge hange ko ni fe mau ke monitor mo pe i he tai mi ko to pe fatatau ke ngai tu oni fa mai lahi hange ko saitis pe ko fe fatau aki ko ngai me ago o ku si pe mo ngo for endangered species ayo ko toka ma pe po ngawe ke whawa paui o ku comply ngai ngau ko niongo ko export le leien ka ku firma o ke whawa paui o comply pa mo international regulations. Malo te ki ngata ega to kia ngahi whiu pa to malo. Malo ke sio fisheries. Time ko ni tu ka ke whaima ngai whiu i tari whito ki he ngai potonga au ko ni na mo to whanau no update atu te whia te au. Ka pau pe guai ha whiu i ka potonga ke tu mai pe ka mo to ka ave ki potonga ka ke toki no doktare atu. Ka kua tāta ni me whaima whiu. Heo, hablo? Ki he taki kon me prison ni Tonga. Komsona. Koe ya ifo ke ai tutun kabineti he prianga ko osi ke fuaki ha siuperi pe ko recommend ha siuperi ke kau popula kuna osinga we ta o tahnima ke mate pe a kwa o ahoni ko fe hui pe pe ku ha mui ke lava o whailonga ia ki rewa ia ai ta uang ia ko lo tuitongani he ku hange o kai ke whanongo kua asi o me pe ko fe ilo pe ia pe ku whai hanga aue o hoko ia tu nyangu liriwe pureanga ka ko laka ia pureango ni tu ko si ke te ko laka tonu ia ke fe unga mo ta ko uang ia o lotu ono mai ki tongani ke fe pe no wa ko ki feu pe no wa from le mole pe ko faina hanga aue fa mato ai prisoner ki regulation ke ai ha regulation allow na pasi wa no hongo fulu ke lava o faingo fuang ke ka popula pe fo ke kausela nga aue ko ki hono fa ko na fatongia be ki fa osi pe i tafak tatau pe ina ke lava ku na muta na ke ne no kilu ko nga aue ai ka popula ai ma po na wo ki uta pe ko ha nga go mo hanga fa nga aue ko fe hui pe ku pe ku mo fa to nga o ku fe pakia me ku ula ke constitutone ke ku ula ke fa constitutone Tonga ke mo hanga o fa nga aue i hata pe kai ke mo to tongia no i no kakawa nya mo hanga fa ka una ia
Ko en ko whanonga ni o ku ia o at me patseti e puleanga he tau tono no he tānaki koe me tukaa kakai ke awe ki ni i ke nauhanga ngā we pe kai ki anga na wa papau o ku hala ua na mo ki wa o anga na tolu ke ni hanga tapuni a tutun a constitution he kai ko la a kupula constitution he kai ngofu ke ngai fa tamai oi ka ta ki ata o ta ngata amen la we constitution ne kai pe mai tu ke ka pau ke awe ko ta populo pe ngai populo ko ki fe hui be ki te fa mo ya papau ke lot ke tali ka fa malo te ngā we ko ka ngapi ki fe papau fe tali pe tali mai Kulo ki koe whilawe pa mo kore mono ia kona e tau whanau tau hipu ka whanau hupante. Na e tō nima na e whakau he pureanga ko osi e. Hau kamneti pa nau tari mai, kau whemau ke awa ki he whakataha tokoni. Hau kau pōpula ngau ke he mate, ka nei whakatu u ke maha nau mata e whika. Tau ua noa ke nau ngau e. Pa kui he lotonga whakataha tokoni ia, tu e ke maha tutuni mana tōku ngau na tōku tutuni au ngā tōku ki ai. Ai ko te tunga uia e kore monu ia kone e whanau hopate. Kau kai pemo e parania ke he whamanatu kone senturiwa lotu. E whahanga pe ke te whahuma kore ke pureanga ke whamanatu a ke senturiwa lotu. Hoko whilawe pa mo e tutuni, uloto ngau e ofisa kono o whate tutuni ngau e kone na ke lawe mai ai. Koi pahate au koni ko teo ke lawa whakakato ai. Kau kusi ai ofisa kusi wahai tu pau ki ai. Kene whatu ngai tutuni ko ni whataha pa mo e ma ofisa lao pa mo e whehui whakausi whilawe pa mo e tānak pānga kona ku whahako he apopula ia o ku whakalao pe tānak pānga ko ni ku hi ko nau mamau na toi lao e whanua pa ku tutuni newa he whamau anga ia na wange o ngai popula ko e whai ngai ku tau tiang moua pānga ku ke nau lawa totong na ori na tō ngā wei o mai pānga ko ia pānga ko mai kātō ke pureanga koe ke ai tau ha sela ia pe koe patunga mai kato ia koe ko ngai mau target revenue ki he pureanga malo mo ki fe pe ia ka pau pe whakalao koe kupi ai la prisone ku whakatai popula ki fe pe ka pau ku fale i mai atin senyale po ka fale e pureanga pe fe ma pe ko kupe u whakatai ke mo ngawe tai totongi o fe pakia mo ko sine kapal fietad batal pa kupu ulaki kupu si toki mea be kia lau kufaon kupu ulaki si tahasi malo ai mawhenga maria se ke tal pule kai mi muia tu pe ai feu I ke pule ko pe ko ia pilisone ko ngana ia ho vahe ni nai fika aki pe moi tunga ko kwanga he polo seki ki he pilisone lele ko ia I taimini ko e feu I pe nia ko he tu unga fakau ngau e ka pe he ki he resources ko ia pilisone ki no manage ko ne ka inmates ko he tu unga fa fe mali to la fe unga pe ka ngau e pe a fe feta fa ko ni ke fa me ngau e Mālo te whiu koe, ahoni ko tokolai whalufua wai tau whanau tahui, o kue nofo e ua ngeau whangu fulutupu, ua ngeau whanu, whawhitu, toholo pe ai. Ka whatatau ke tokolai koe kau ngā ue, mau toko te au hiwango fulu maa wha. Te hiwa wha koe, uiai whai whekau ai. Ai ku mau kaunga tāmbaki maa tō koe ke mau kau no moni koe lapu mapure e kau puapula. E mau nofo koe ngai, tatau ben pa mo tahi, ke lapi he kau wisa mapure ina tō. Neunga tokolai kau puapula e kau wisa. Au ia pe plani ke kori ke pureanga ke whakatolahi mai e maka ofisa. Ko whatatau pe ngahi proseki I o ke ai pe ngahi ka ngawe ko ni e tentai tua. Mau ngahi proseki ni kai ke te whakahau e mau tolu hange ko e ngahi taimi koe. Au mau mato tentai ka ngahi Kautaha langa. Ko ngau kakato e nau mea ngawe ke wango whakakato ngahi proseki koe ni. Malo. Malo lai apito. Tuke atapeki whehui ke ni ki he fisheries. Na ia e whamalaala ne nai pia me he si o koe fisheries o whikau aki pia mo e lahi koe e tautai ta e whakalao. Pia o koe whingawe aki pia mo e kau polisi o kuro tonga whahako e taimini koe kole pe ke tuku mea nge koe local fishermen seni pe koe foreign vessels o ku ke pehe koe kau nau tolo ku nau whahako e unga hinga o illegals koe ni. Koe mimi koe lai tā koe local. Koe commercial fishing very well regulated, very well monitored. Was ai ko waka to pe was install e ngai mea ngā ue ia
o lava pe ia o sio me sopu ko fefe tu o na ai ko hai vavela so everything o monitor pa ku heka pa mo ka observe ia certified observer ngai wa ko la da ko ngai me i coastal area ai fai ko ngau ke la he u me ko ngai me mahino pe ia ka hange ko ni ko totaia ke me malava pe ko ina casa mo me o tapu ia ngofu bia hange ko ni ke ko ngai ko tourism recreational mo aquarium be o wai specific special allowance kana to pa wai conditions ka ko u me alahi o ku agunga ka ko to ngawa ka fenga me ke fika mo to tai o tap tu ke pe mo ngai me hange ko fika mo ko hulu mo ata anda size mo half mo me o fai ko ngawe ko kiai malo hui koe ni whapapalahi peke whaitu una CEO ka koe nei ungahi Fakamatala ne tuku holo i he mitia whasosiale pea o ko tui pene o si mea ki e mea i he whaitu una ai tu unga koe nei ngai Fakamatala koe ni o pehena a ke ngai aki ho o mawhai kono appeal se ngai policy ai put ngawe ka koe kole peke ke omi pia whamala ala ke tu unga bahino kou kai ka kai whanua ke nao lava pe wiki ai o rotonga i aufni mai o e ka policy anti corruption pa mo PSC e ko na to lu ko o kai ke fai fa mau ai da pe social media ai so o ku tu kana to ko na fai ko nga o ko ki ai malo nge lave mai ki he policy implement ko ia ki he ngowe ki he livestock ne whakoko launch ko ia ki he lab ko ki he soil ko time ko tōpeu tau sio ku hoko ha whatamaki ki he tau ki whanua ko nu peko a wha peko he hange ko tuko tai mini ko lo mai si hae waka o tau nofo tau wai leo wha asma ko food security ebe mako whehui pe peko u policy ko ni pe u lab ko ni ma u research ko hatu nga west food security ko Tonga ni te tau lava pe o nofo pe Tonga ni tai fe ma o ha me am import my memory malo ko tu ko tai bidi ko tu mana o lava ki ale nai ai ola ko crop survey ai o aspe ia o kulahi pe no we tai men ko ai o sikiwa pe me atoko ni ko me konu la taha no hu mai me to preanga ia ko protein source pe ko meat ai ko kakano imoa ko me la taha konu hu mai ko me to preanga a ko hu mai me Brazil ai ko fitu la taha no hu mai me ai ko to ko tai pidi ko sia pe o toni o paanga e fa tol miliona i ta ano huma ko o meat ko ni pe okay pe nga we pot nga ke mo foto tu ke ai i loto ia i national policy a food policy pe bevo ke mau nga foto tu he corporate plans ai pot nga we ki hono ko feinga ke lava ke tau self sustain ke tau lava pe o ai ku tahai nga fatongia ko ni o ta fa ko ne va ki he livestock ko hono ai ko ku la lava kan nai ko no tu fa de funky moa ki he households mo me ko tau mo ke finga ke lava ke tau hanga o self sustain pe ke tau lava pe o participate tau tol kono moni o ke mama ke tau lava to self sustain he ko hinga ko ta hanga pa pale mala hia me ko feed mama fa feed on hu mai ka ke pe ngai foto tu ke potunga we ka wi kai ke ko tu be ke lava ke ka he pala di ko di ateo ka wi lo to he ma ko pe pre malo mole ko ki fehu kan ko tu kwatu ko la ve pe ki ata pot ngau ko iheni o fikau a ke ne mo pot ngau e nga hi ngau ko fa diplomatic ko ne afio
Ko whaamu pe e lawa tokoni mai ai skaitari pule, ko uhi, ko ngahi Ongo'ongo, ko mautuku atu ke tatau pe ai mau ko ia e kakai, pe me mea toton ko ia whahoko ko he pule anga. Ko weekendi na e whanofofo ke e Prinis Kalauni ke hoko ko e tui whakaleo. Ko ki whia ilo pe ia o ku whewhenei ene ngahi portfolio kon koe i he kabineti mahino ku os whakanofo ia ke ne mau ngahi mawhai ko ia mi he tui. Whewheo ngō portfolio kon koe i loto koe i he kabineti po kua hale ole o ai pe o ku hoko atu pe ai Prinis Kalauni i he ne whatongia ko ia. Malo, e te mau tuku atu pe Ongo'ongo ke, press release, ka ko mahino mai na te ki whaifo ke kabineti e hana. Ia na kei hale mai tampinisi ia bere leo o patunga ko ka te whahau ka te malo ia whiu malo kataki peko e whiu peke komisiona i sela o mai mole peko e ko ane a fina e kau ngā ue ne whai katoa pe ngā ue pe tuwaki ngā ue ia hu ate kau sela ia koe tufunga o au ke ahoni ia kuna kei tufunga pe ka kona kua to o e whatongia tufunga ia tau tonu ke voiti e lakanga ia he nai hu tufunga ka kua ave lakanga ia mi o tenta ki tua per mga u project lahi apita na langa pe to itori kau mai kei me ai te kau mo e u he whakalakalaka pena e tongolahe apita kau tufunga i toritori pe pepe me kau selana na maula kanga ka koni ku kia ku fuaki o tenta ki tua ko hae tunga ku kia kau ngawe kau sela ngawe whapureanga ko ia e tenau pensoni foki api pe ku ke hangawe ke nau whai mena no mau wa tufunga ko ni ko tahe programa lui hepe ka bobula Hui ka popula na tare niti ki he tufunga pa ko pau ki e ka usela tufunga una ki ngau na to he tai nim e ka usela tufunga go ya ko fa nga kuna usi qualify na to ba menga ya ko fa tufunga na pluto nga fagalere por kalamba go ya ne mo hela kanga tufunga na tu ki nga mahina kon go to ki mari atu ne au ko ya ta he to yang ki nga hela kanga kon to o ma tu ka ke ma ha ka ka e qualify ki nga hela kanga fa tufunga go ni sela con gone na tufunga con go kuna ke ngawe te kuna os pensioni ka to na do io na si pensione de fa hinga he tau gosi pure con va tecnica de tau gosi ai ko sela fo o ni una hoka te fa to he press conference e Palemia i he pasilika kana ne tari kana ne tuku pe tari ke fakakata o na pe anda e komisiona api popula i portfolio e Palemia kana ne tuku no ai pe ia na kai ke ne tari kakato e ku wakai a chaplaincy con go i tua toritori mai no pe ko fa malolo e chaplaincy ia ka ko nga pe ko mo ui fala umari e con go ke ata he wa toritori na e hu ko hu fa se kau nga ta pe he chaplaincy ko o atu me he siasi wesiliana na straini que ne no fo me kau popula pe me rehab e kau popula ako a honi ko ke te ha fa se kau ia to ofa tu pe me tu e salvation ami ako ko chaplaincy ko sin na mau na mo he pe me kau popula na kai Fakataha pe anga pe kau ta te malo bit o si apoio ne au ia e chaplaincy e fe ka fo ya me ko ki muita go si ya me he wesiliana ai ka we ma ka staff malo bit i feu be pomo i va be tata ki secretary ko un be ki fa ma ku o bakaivo ke lipoti ko o homo ai paanga ko o mo tanaki i he firma ko e pacheti o ku me kulokula be ngai ta wene nima ko hili kawe putunga ai ngowe ia i le kulokula pe a ko feu pe ko sefo lahi apito a mo ngai famole i he ngai fekumi whakapoto. Ka oku koe whehu pe kuiai ha whainga whotu ke he mo wakana ki he marketi tala mahu wakai be aluko ki tahi i Tongatapu aluko ki
ai foko leta e kakaita ngutu ai o whakamake na ngowe. Angei wawa. Kui aha mo whakaukau ke mohanga whakakua whainga fotu tu. Koe palo pare make e uta ngowe. A kakai o whakamake ki awe ki muri. Ka whakasisi e nau whakamore paanga he nofo e aho me pōri. Koe whingai ke whakatawa tau. Toi white ke weekendi ato naki. Oku whakaofa. Ka kosi o whulahi o mo whakatotolo. Koe toi whakatotolo fua ke hafua whakatotolo i ko osi wheunga e ilo kumau. Koe anga beki whakauka. Pa whewhakas beki he tau tai. Koe ui pe koe kongantaha o whae wakai ki ai koe ui koe. Koe lai koe no mohanga whakatangata koe ai ngai sonne. Pe wei ai lahi ngai palparema hoko ai koe ui koe tuia ai kakai to lahi whanua ia. O kuhange nia hano whakaaukai ki nau tolu me nau tonu o mai he koni sutone ka hala kere ko tahi ena mea kiki. Ka ko whaia tene na kumkiki ena tolu o tuku mai a ho nau whanua mo nau hakau. O whaia tu lahe morea ati whanua one hanga o whaia tu hau mai ki hapai. Koe whio i aha mo whakaukau pe moha mo savea o kuaha whakalakalaka pe usaianga ke tuange kakai ke nau tau e tahina. Kai oue whakapopula i nau tolu i he whaunga ko ia he ka hakapau ko ia utia ki honge a tahia. Pe koe anga peho mo whakakau ke kifo i pe kuaha mo whakakau ke ririwa tuange kakai ke nau o mau mea tokoni mei tahi. Ke nau mo ilele. Koe ki wheu i o sipe kata. Malo Paula. Malo. Koe meke tare atu e whehu i koni mau inga konu ko mai. Koe ngai whatatolo konu whakahoko o makatuunga e he ngai whie mao me he sektoa. Ai au ku haibana o lawe koe kia ane nai nea palopare mana hoke mereni. Nea palopare mana hoke mereni a hofi he whainga mahaki Fakatapu ai mereni. Pe aku nehanga wei si ai tō kone mereni ko export ki tō preanga. Ko winga whakahoko ai ngai whekumi konu whakahoko. Ko me beta ke fa malatu ko punga ngowe ko ka potunga awe tanak pa anga ya ko potunga awe service provider ya ta hai mo ngai bendeti ke ma provide service ki kakai ka e service ko ma provide o ka pe nga service to tong hanga pro ko fa fatongia ko ava klontini I he poda I he malavakapuna pe ki he wafu aya ko pau ke totongi he Kautaha vakapuna mo Kautaha vaka ai service ko no whakahau he kolontini. Pe he ke ta whakakoni ke mea tokoni. Ko uhinga e koko koe ke wha a uai e mautana ki koe ke revenue. Ko whamaratu pe o kai ko ha potungawe tanak paanga potungawe ngowe ko potungawe o tokoni ke whakapapau o kuhao mo malu ai mea tokoni e whanua. Pe koe mea taha ki he uta koe mea tokoni. Ai koe kono boni ko mau tolu ko me date potunga ngowe ke whakai ai production. Ai a koe ni mau whakai ai koe ke lahi hono produce. O ko mau whinga aki pe mo potunga awe reipa. Koe potunga reipa ko nau tolu me date pe whakalao e nau tolu ke nau ngā awe ki hono kumi ha marketi. Ko mea pango pe na o koe ke nau toi hoko atu e ngā awe koe ako hono uta atu ngowe ai kakai. Ka uke pe foki mo ngahi private sector hange koe o kawai a market tala mahu. O kunau kau kunau tō he ala mai koe hou tātu e ngowe e kakai ki tō pleanga hain koe mereni ko nou tātu koe ki pango. O kulele pe foki ba mo u Kautaha ke. Aia koe mau ngā kono whakahau ka nau tolu, koe mau toko ni ki nau tolu, whakateknikare, pe he, una eki taimi na e humaya na eki sendit na oang he pleanga I he tawhapanga ki mo atu, o maulawa toko ni ai a ki nau tolu ka ngowe, ko ki tolu miliona, na lawa po ki toko ni atu ai a ki nau tolu, ka bate mo whatonga, ko hingai na hiki lahi ai lose, a tōgo ne lose, ko ngā koe ki foi pokalama ko ni na lawa toko ni a kumea ngai palau, toko ni e ka ngowe e ni, o to hiki ke lahi a ngai ngowe koe na whakahoko. Ka bate ke ka mana mo mea pe, ki he totongi kon koe o e whai mua. I he mahina e tolu pe whaki mua atu, na e nofu pe totongia pa anga ua ngofutupu, o sinea apua o tongo futupu. Koe taimin o nofu totongi pa anga e tahanima, ki he tahavalu, tahanima, ai holo ko koe mi he tongo futupu. Koe uhinga ka makatunga, i he ki totongi kon koe, i he tokone a pure anga he ki pokalama koe na whakahoko. Ai koe ngahi whatongia koe koe po ngahi, kono mo ni ko whakambe ke tāna ke lahi seniti,
Ka ko nga ko whakawhatongia po tunga we, ko provide service po tokoni e kakai, aki ang technical advice, me ta whakon extensioni, pe pehe ki whakon kolontini, ko wha me tokoni, pe ko kon whamre mori pe ka pau na ngari fulahi e mau ngahi whekumi kono whakahoko. Ka kumaka, hanga po lawa kane nai, kumaka tuunga ngahi whekumi ko whakahoko, pe me fie ma uia ai sektoa pe mo kakai whanua. Maro. Me kona agora fica ko pa mo ngai sone ki mo ko ngai sone nei ko system ko to ngani ko open access ana ke ma ko me ko nei ko freedom of the sea pela o si move ka to na ke ha traditional marine teniwa ata tolo tongani hange ko ia o u fonua kaunga api fish ha mua ka do nga fonua kaunga api nei ia be na traditional marine teniwa ko tau tolo na ke hata traditional marine teniwa ko mafai ko o kaulen o na mo me ko na ngata pe he len pena to ki establish level ai por kalama ko ni o kamata mai he wafe malima waf maono pe ai leo mo hono ngahi lao ki ai kana ki fa malo hi ha motu i po kolo ke kau ke polo kalama kana fai tala no pa mo na utol pe na loto ki ai e ke kana utol ko ha tu unga homo ngahi matafanga tabe ki kau matu otu ataha i ta we ono fulu ko osi o hoko mai o ko ke ta ko na ge ai ko na Fakamatala ko ge ai o ku holo ala hi opito mahu ko na ngai mata fanga por kalama ko ni na kamata mai na fai wala nga we i hapai na fapanga sprep kage time tata ko to we i time ko ya la launga mai me o tumotu ko i hapai especially remote area oku aluange pe kauto tayo alangwa o na maravanga and they have no recall right at all ke stop ko ngahi area ia na hoko pe ta pe o ki na uto tai na dori ai e ngahi time alomari o na alo dori ki tu ato tai ai para time ko o lahi alotamaki hange na ngahi fere o na lava pe ki ma mu ai ka ko time ko ne tiki ki ha fa nga la go mia Faheka pe u Fakataha mi Tongatapu ni pompong molite na walpuna tolo fajeria pe anywhere they want to. It was a very big chaos. Kapau na ke hoko pe I mean na ke penele I call him remote island ke ha fanga fonga ke empower na dolo ke na lava tokanga e na matafanga. Ego kamataanga ego me go pe ai leva pa mo ngai me fala o ka ko tempo to pe o fai ha nga o mo na utol o ura ki fai tala no mo na utol i processi na ulo to ai ka ko meni na utol pe o kole mai ke fa hoko process ko ke fa ka to ai pa ke fai ai pa mo ngai tala no pa mo ngai kol ka wa api ke mahino una felo toi ki ngai polo kalama ai ka ka osfa moli e bitu be me ngai teita ko tana ki ko e put ngawe me ngai ta go ya o we impact la e bitu ai re ko e me ilonga pe mo ngai mot mo ngai kolo o ilonga pe ai ono abuse pe na dol pa no admit be na dol ko ngai ku monitor ona quarterly basis e ka ngawe e put ngawe I mean, he ufeitu go u soni bunga fitu plate ma vai. Malo opito. Kata te hoko tu pe CEO. Pe va si. Ko ya. Kata ko ki te hoko pe pe ya palani nga u ko to ko lai ta no fo mata fonua ko tahi mate ko ni tai ko yo tau situ aki ai. O ko mate ka to ngai u me amo uio tahi pega te puri a tau elia tau lungo fule ne puri me ai. Pe kia hapalani e feituna ke ano whakarere i ke
Mone o bito e mea koku ke lawe ko ki ai. O kui ai e programa ngā ue te mini umau ngā ue aki pia moe meiteki. Ako ni he ātakai whapanga e he Global Environmental Facility. O ku kawe he mautokanga kai. Ka mone o bito ko kawe ko ngalahi a koe mea koe ki tahi mate. O fu matolo e kere. Fu matolo. O whaene ngāwe ki ai whaunga koe ke lawa o whai ano stretch, ma mono rehabilitate ai habitat koe ia. Mea mo ui kon kātona I whangauta. I o lotonga whaetu ngāwe te mini ki ai, hopefully e lawa pe. Malo. Malo? Te wheu whaasi koe? Ia, whaasi mai pera tā. Malo. Malo whangamari e. Koku ki wheu I, oku ki he komisiona. Koku whia ilo peka taki. Koe hae toko lahi e kau pōpula I he whare hopo a te. Nā nau huatu koe kau mau whai tōku nā tapu. Pa koe ki hoko at pe ai. Nei asi ho mea mai e komisiona. O kia e polo kalama rehab I e whare hopo a te. Oku kehe nei ai po kama rehab ko ni o whatatau ki he kau whaihia ko huat ki he whare hopo a te kata. Ko ki whia ilo. Koe nahi koe whalai taha koe a pōpula ea koe hia koe hai whare me kai haa. Koe aho nia koe tolai taha koe ne whana hopo a te koe flux. Ai whahuahuea ke pesete tolungo fultupu. Pesete tolungo fultupu e kau pōpula ea koe whahinga eu whamoa I nau tau he hia koe ne flux. Ai pone tu ke kahau e tolai taha pe a pōpula he hia koe flux. Whilawe pa moe ngai prokalamba koe nai ke he whana hopo ate, prokalama whaliru. I o kehe pe ngahi prokalama aia. Aki eni, ai koe kai ngahi whunga waka, kautaki lotu usi wahi pe ngahi aho pau ke nau o mai o whakalere ngahi prokalama whakalau maari he. Ke he whana hopo ate. Pako pau ke atene kātoa ka pōpula ia he ngahi prokalama whakalau maari he koe ia. Te tau pepe ku te haasiasi ku te kaukai ka pau ke te atene. He ku usi wahi pe ahatak tāke. Whai nasa ki ngasiasi. Malo? Malo? Maka e lawa e tau programa maka o Faiongoongo I he ahoni. Hange pena o si whahako atu, ko e tau programa hoko e hapure lulu e a tahanima. I he taimi hawhe pe ua. Ka e toki kai pehri riu e tau whahako atu ka ko e programa pe ang mahini ko ni ki he paraparima ko ni he lolo. Ai ko a hapure lulu ka ue hawhe ua. Pe hoko ai e programa ko ia ki mahina hono katoa pe mo kau Eiki Minister, Eiki Palemia mo Eiki Minister I he whohoe ahua wha o e mahina ni. Ai ko whakasinga ia flight whakasi e mahina. Hafe pe ua ka te kahari riu taimi ko te whahoko atu pe. Ka kou whamalota te mato ki he kau sio kon no lamai ke whakata te whatongia ko ni me ta whake pureanga. Pea pepe mo tolo ko Faiongoongo he lawalere e tau programa ko ia ki he ahoni ka tau toki whetaura ki he hapururu I kau. Hafe ua ko e programa ia ki he lolo. Kata whaas, pa koe krese ki ko Jesus Christ, o tau tamai me ala, ma lau male ma anon, na fwee te moto, no pepo na hili whai ko tangata. Amen. Malo. Ke he Eiki Palemia mo ngai hoa ngā ue koe ke mao ngai vi pe foki ki he kau pule lahi koe ngai pot ngā ue ai pule anga me kau Faiongoongo o whikau aki koe ia pia moe aho ngā ue koe ni manoa ai pule anga koe ia koe whafufonga ia tai pe ai kau whahoko whatongia o e whiawhini ai ako Katolino pe foki ki a Soakai Akimeta, Francis Mailangi, Pelelisi Tongia,
mo e kakato e pea e whahoko whatongia to koia pea mi he St. George Building i he whiawhini ka mo me a to au whātou.